uyathandaza usesenesiphithiphithi akuthandazeki noma ungathandaza uva kwangathi kunedimoni lelimela phi kwakho mawuthandaza iyakuholotela ungakwathi Jesu uma nonene nemfowe uyakunikela yekela uhambe niyomusaba lithi noma ngabe usemthandazweni uguqile mawukhumbula nqamula sukuma leso sikhathi uyekele uhambe leni ngiyekele mthandaza awusi peaceful yes bazalwane Jesus kuthandaza uma si peaceful useless hallelujah umthandazo awuhambi ujika la into levula lendlela ukuthi uqhubeke uthandaze kuvakala kuthi when they peace yeah hallelujah wena sibona namuhla nositshela next month mina vele ngaqhubeka mara sobe asikhona sobe ashaya sikhubile mara sobe ashaya uthulile nje uthulile ngiyabakhona be peaceful hallelujah with yourself amen before you can even go unto the house of the Lord and say your prayers unless you will be wasted your prayers hallelujah number 3 read the word of God let him be one masetiliwa awutilwi ngethandaza utilwa ngezwi ngoba izwi kaNkulunkulu linkempa yabona lesika both sides uma ulwa silwa na Satan simelane naye ngezwi because Satan must challenge mfundisi usi-challenge ngezwi kungabe wafika Jesu asemthandazweni asesizilweni ngelanga les-39 uthi Jesu yekela kusasa yabona wafika kuye wathi ulambile wena kanti izwi lithini kuqula lelitshe amen ulandele besikwa uhle njengoba kusho kwezwi amen Jesu wasabikulo wapresenta izwi kulotshiwe ukuthi ungayili inkosi uNkulunkulu wakho haleluya izwi lesiya ngalo empini amen uyamthatha umise enzaweni lephakeme uthi uyayibona yonke lemibuso le yami wakhothama lakini ngitakunika yona haleluya simelana na Satan ngezwi the time letinto tingenzeki njengesifiso sakho sengikhulumelana lento le sengifuna kusithe lokuthi umthandazo wakho uhlale uhlobile uyabona ungathi uyakuthandaza kanti sokuthandaza maqhubu uthe wena uyothandaza kanti sokuthandaza liqhubu hayi waswele wena ushinto thina singabe enhlavu yesona ufuna Nkosi ngiyabati wena wavula babelwandlelo lubovu bebayini laba bavakala nangebufakazi bakhona I am the child of the Most High God kansi leso sikhathi kukhona lo ngenjwayo amongst us
sonene khona angithi phakathini isikala khona ngala indawo singala ngentumu ngala ngasehilari angithi lasikala khona sihlishene khona le my friend angithi siyoshayana esontweni mangifike soneni angisabuzi isithuli ingina nasisithuli yendekene ku my friend besifonile wangibhidla mangifike soneni bayakhona bathandaza kakhulu base bakhiphe ubone ukuthi la kunempi lesekujule lesingayani amen sesiyilwa e-altar kanti i-altar mele libe ngcwele kungabi i-altar lenesiphithiphithi yabona nje ungathi fanele nami ngabe umuntu uthi unyathelwa nyalo uyibhodla nyalo uyiphela nyalo ngoba ngifuna ikhamba lentinto letangenda ngize ngizaqe noma ngabe sebangiphakele kudla angizimuke hayi ukuthi nginenkinga inkinga inhlithiyo yami ingwele tinto letingena ngazimuke noma sengidlile amen inhlithiyo lebibazabene ivama ukwenda lokuthi noma ngabe sewugezile uhlobile ufake iBrazilini yokudula noma uhamba kube ngathi kukhona nje kwanyana awubi nalento lekuthiwa icharisma usoma uhamba uvela ubona ngathi ngothingina noma ngabe sewudlele endaweni yokudula kakhulu uyayibona leyo itsandza uyayazi ukuthi idule ngane kube noma uyigokile ngathi ishiphe kakhulu sekuphanga mina ngigcoke imdobha wa5 rand uvela ngqobo hayi kanjani thinking ngathi yakwenda ube miserable ungakaloywa ulolwe inhlitiyo yakho and lento leyo esikhathini esiningi ivama ukuraiser unnecessarily competition uqala compete i-competition ayikho ila enhlitiyweni akuna peace la enhlitiyweni kungakona labanye ukhona kubajabulele ngingathi futhi bajabulele uyaba-accuse umbonile umbuke njani sakabe singayina kulamanye emasonto ngoba singaba sibuka kabe bayabukana laba wena u-expecteni uma uyebantwini sina 5 years sinawe la so lokungasho ukuthi nguwe sishumela ngawe ashumayeli ngemuntu we preach the word lo leqonze nawo lesikuvekako uma advice ukuthi asesigweneni nawe amen akuthenzi because of time uyakhulwa enkosini nasekumatini Jesus yabona ekhaya manje babuza bese kunabaphana labaningi ngithi abakho bathi bathatha bonke kodwa kunalento le automatically amen yabona ungabe kunemfana lohlala njalo akudisrespect uthi noma kubathanza abantu uvele kutendakalele nje vele lo angasabi njengalala abantu kilevel yelithando labo hayi ukuthi uyamkhetha ngine fact ukuthi une disrespect amen yabona nje ekhaya makuhlale wena ubika utogwetshwa hayi kuba ngathi yazondwa kanti inkinga une disrespect amen lekho haleluya qale kubona ngathi alakhaya bangikhetha lakhaya bathanza nozipha bathanza imine wara hayi ngitiphi wona lo presentable la
Amen. Every time, look, let's go more and join now. Come on, what is it? Amen. Let me jump to the Amen. Let's go much in that. And I actually my Baba will not say it's not a man to your prayer, my friend. Hallelujah. Praise be to Jesus. I start to say again. Fellowship with other believers. What to keep emhlambini. Ungatikhoki emhlambini. Uyangibona mina Ncongwane nithi njengoba ngimembi kwenu nje. Amen. Ngiphelele ngokwesipho angithi bazalwane. Amen. La kimi kunetinkhane. Kunetingalo. Kunemgogodla. Kunayo yonke letiquthi khona ngithi. Amen. Kodwa lasenyawo lami lathi bona lisipho lesibaluleke kakhulu kulomntini. Lathi bona hayi musinyawo lento sala nali ngakhipha lela ngekakhona kuyaphambili. Amen. Fellowship with other believers. Amen. Lo fellowship ake bukusitana. Noma ukwati kuthandaza. Noma ukwati kwendathini. Amen. Kodwa ke kube netikhathi la kufuneka lo munye adifte lo munye. Ngathi alo eMisrael. Moses wema president kabe. Waphakamisa into. Kwathingeka alo. Kwathingeka no Joshua. Bebangaphananga. Uthi mangabe imishisi. Ngenkathi sanda samanzi sizilwa. Siyaphasa. Amen. Ipi Israel, bengotshwa. Ngenkathi sanda siwa sesiziliwe. Wathi Joshua makabona akesiyojeka nesandla. Akazona athi asesiyothatha lenduku ibandweni. Akazana athi mandala lenduku nami ngayibamba. Futhi mina ngemamase kudlula Moses. Lomitiwe Moses. Ngulu akabiti lomnye Moses kusana lomnye Moses. Moses ubakuye. Laba labanye kuthi bamsekele. Hayi bamthosele phasi. Ngoba ngenkathi bamthosela phasi kulimala impilo kaIsrayeli. Kansi lo Israyeli sesithole yakho. Amen. Fellowship with other believers. Kunemandla lokuhlanganyela. And nala kuhlanganyeleni ukuhlola lenjongo yokuhlangana. Kunemihlangano. Akungabi yabona njengoba sila. Sithe tohlangana siyakhonda ngithi. Lo mhlangano awungabi kwangathi kuyophakanyiswa Ncongwane. Kungaba nomasikhonda. Lethi yethinto nomasikwati kudenda asikendi ngoba singemalunga alomunye kulomunye. Lesisebenze sonke. Njengoba ngilaba zalwane angake nibe ngeMC labandleni. Angake ngithathe umnikelo labandleni. Angake ngiyofakaza labandleni. Akusho ukuthi angikwati. Ngiyakwati ngoba singemalunga alomunye kulomunye. Fanele sisebenze. Kunemandla kuhlanganyela. Masihlanganyele. Sihlanganyele ngenjongo yokudumisa uNkulunkulu. Hayi ngokudumisa thina. That is why athi Jesu
Sisekelo sibekile. Lo nikatade akha esikwaso. Akaqaphele ukuthi wakha kanjani. Yabona ikhalamu kukaNcongwane. Manga adopta mina mhlombe esikhumbuzo ayohlala nami. Ufike angamelwe ngemarubus. Lapha kaNcongwane. Manga Ncongwane kune 8 room angithi. Akayijubi la uthi ale 3 room le naseyami le yakashaku akatshawuke le. Yami le yakamabazo. Uthi laba bantu abagcina la dining room ihalf yakhona basanyathi eqanda ngoba lasekani wakhe lakhaya kaNcongwane ngavula kwami. Yabo mangathemba bana le 3 leseyami lesengihamba nayo. Problem le. What we do, yabo ungatholi umhlaba. Uthini njengoba ukhonda. Ufike kwephakathi kwakho division. Uhlangana kwethu. Akulethe dumo kuNkulunkulu. Nabi lokugcina sihlala phansi. Serve others. Bakhonde labanye. Yabona nje mina la. Njengoba ngimile ngishumayela so. Ngiyakhonda. Ngiyamkhonda. Asimayihumushi njengelive. Live lithi yabona nje kusifiso. Ngoba kusifiso bathi ukuthi bayaseva la kimi. Mara masifike sonimvula bona bahleli phasi ukuthi ngimbuzo lo seva bona. Ngimi lo lokhonda bona. Makethabethi umlesibili bahlabelela ngizibenza lona. Kunento uNkulunkulu lekayibeke kuye. Yabona. Kunesiphulo kaMphezulu. Yena hayi yena thina. Mara hayi thina yena. Kunesiphiwo lekanaso siphiwe yena mara hayi yena thina. Mara hayi thina yena. Ungathi Ncongwane ehlabela. Ncongwane uhlabela ngathi kunabhatata. Uzosenza Ncongwane ibheka le. Kodwa sekuhlabela yena ngive ngathi selivulekile lizulu. Lesiphiwo sibuye asisiso sakhe zethu. Kodwa sikho kithi sikuye. Makadumisile uthokota thina. Kodwa kusithi lesidumise ngale ndlela nguye. Udumisele ukuthi thina sisonzele. Serve others. Be careful when you serve others. Ungasevi ngalo ukuthi ngifuna ukudakhela ligama. So that imhlaba unje kuvele kweleke nje. When we serve with loyalty. Yabona ngiyashumayela ngemasondeli bami. Ngihlale ngi-invite most of the time. Angimtsheli nje le cards. Angithi manje ngoba sengikushumayela lapha ngafika khona. Bashumayela vele bashaya amen lomkhulu sengiyafuka ukuthi indawo uTomla ba. Mangifuna ukudla ifish ithi ngiyodoba angivuli ifridge ngithi sengidobile ngithengila ngadoba. Asidobe fridge sidobe emfuleni. Nasedamini. We don't recruit from the inside. We go out in the world. So bafuna labadukile babuye phakathi. Askiphi labaphakathi. Sibakhona indlela yamaphakathi. Serve others. And when you serve nginhlitshwe lemhlophe lephelele. Lefuna lithumo lweNkulunkulu.
Useva ngithimisela uNkulunkulu. Useva njani uNkulunkulu? Luthini ilwimi lwakho mawuphuma endinokuthandaza. Hallelujah. That is why athi Jesu noma ngabe yilende lakho bafuna ukubathi lento yini ngetithelo takho. Amen. The reason why ungabi kuma groups into ema groups yakufundisa lutho. Masine ma groups sivama ukukhuluma ngebantu. So lento ema groups ivama most of the time to focus on negative things. Hallelujah. That is why mangishumayela ngalesine bekakhona umfundisi lebengishumayela khona bengishumayela nganayi indzaba naye uthi be careful of my reports watholakho ngempilo yakho ngoba kunento lento lesesingiyo singimphumela wema reports. Ngenda kubonela ukuthi labanye banikwe ama reports uthi phela wena umubi. Yabona isimple thing. Utshela nje ukuthi umubi. Waqala naye ukubona sekamubi. And ukuthi uqala ukubona sekamubi umbona ngendlela emangayo esipilini. Uphela 2 hours atibuka. Lento lekatshelwe yona imenza abe nema-doubt. Ma-evil reports. Lama reports leswa acceptable. Sometimes ngiwo lekasidrena. Nibona asitrain esine singasakoni nokuyofellowship ngoba khona lekani kumeleke ngithi watositshela ukuthi njengoba nina niyayibona kahle nimelele nisinibuka kahle le evil reports la. Hallelujah. Waze wawa accept khona wehlukana nokubhubha nokufa. John 10:10 isenakalizi kungengokweba kubulala nokubhubhisa. Ema evil reports siyawa accept. And awukwazi kuhlala ungawa accept ema evil reports mangabe ungenawo ema good reports. Umnyama bukhishwa khaya. For you to be able to defeat a evil report, you need to have a good report. Ngengathi bayongena eKenana ngithi wathunyelwa ema-spies wathi wahambani niyohlola live wakhipha amadoda angu-12 ahamba ongayohlola live. Lithi makangena afike athola luju athola tinyosi athola nema-apra akhona lamakhulu avele alibona usivele iKenana nothi yakithi athi makabuka lokho aphinze awabone nema-anaki. Ababona labantu labakhulu labantu 400 abantu athi masekathi buka athi sithe sibabona satibona sifana netinsethe labantu bakhulu bangaka asisoze sababona. Sebakabuya athi Moses nawa siphathele ama-aphula nawo uyabona ukuthi yonke lento uNkulunkulu lekathe ikhona vele ikhona sikutholile kodwa sitholena nakho asisayi kuyongena lapha siyajika akungeneki. Kwase kwaphakama Joshua naKaleb and into lena Joshua naKaleb babe kunesibili ukuthi babuka ema-reports lebanawo ngaNkulunkulu. Babuka iGibhithe ukuthi iGibhithe lashathwa ngetipoti lashathwa ngemanda kukwenta kwashathwa imvula yomlilo kwashathwa tonke letinto bathi bheka bathi saphuma eGibhithe safika elwandle ngwe lo Nkulunkulu wavela walivula sahamba phakathi. Sithe masesiphumela ngale nafarangenile Moses wehlisa induku bathi sithe sihamba lapha ehlane emandaphela Moses washaya idwala kwaphuma emanzi. Uthe masekunetinyonga Jehova wathi aka inyoka yethusi uyiphakele bonke labatawuluyo babuka yona bayo. Bathi mabakhumbula konke lokho babheke ama-anaki babheka lwandle babheka umlilo ngoba emini bekahamba ngelifu ebusuku liguqule lube umlilo babheka